komi momi duuɓe 35 fewndo mi nanga mi naada kaso mi seedi e mawɓe am ɓen e ɓeygure am nden min soka min letta min tampina buye amen wara Allah waɗi mi yalti mi hetti mi sikki mi tawi be mi holla musidɓe men ɓen fof e aduna on fof ko hombo woni Sékou Touré ko hombo woni Sékou Touré no laamorno Guinée non par ce que yimɓe buyi andamo moƴƴa min tigi hari mi andamo moƴƴa har meɗen sikkude tun c'est un patriote un panafricaniste kono ko ɓaari mi naati kaso mi andi ko hombo woni Sékou Touré ko ɓaari ne natɗa kaso ganduɗa holmo woni Sékou Touré ma en gar hen ko e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e goho faade hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati gonɗa kaso holko nannuma toon samin duttima e parcours ma woni ɗo ndewɗa a arti Guinée caggal nde janggoyɗa Genève to Suisse a gollima e jagorgal kalfinalngal gollidal e leyɗe goɗɗe ɗum woni ministère des affaires étrangères a ardima kadi haalirde gendi Guinée somi fuujaki ko voix de la révolution a gollima kadi e galle hoorejo leydi ndi e saaha laamu Sékou Touré cakkitiɗa wonde ko député adoma sokede mati golle député ɗe ene humodiri ene memodiri saabi cokeɗa moi-même je me le demande encore ha joni mi anda kono komi andi en 1970 portugais ɓen naati Guinée ari ɓe mari prisonnier politique prisonnier de guerre PAIGC et Amilcar Cabral no wadde guerre de libération maɓɓe on ɓe nangi soldat portugais ɓe 26 ɓen no soka Guinée donc portugais ɓen no faala hettude yimɓe maɓɓe ɓen ɓe essayi d'abord négociation fi hettugol ɓe gasali ko on tuma ɓe organisi ko ɓe innata Mar Verde l'opération Mer Verte le 22 novembre 1970 ɓe ari Guinée kono meɗen andi Sékou Touré hari no andi fof kono kanko hari mo faala yo ɗum waɗu fi yo profitu o nanga yimɓe ɓe faalano nangude o inna ɓen ɗon koɓe complice portugais ɓen ko ɓen ɓe innata 5e colonne donc menen fof men nanga men inna woko menen e portugais ɓen falno liɓude gouvernement